Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Burundi yacu updates n'amakuru agezweho muri kano kanya. Murabizi ko twibanda ku makuru avugwa mu Burundi, avugwa mu Rwanda, avugwa muri RDC, ariko cyane cyane mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Muri kano kanya rero reka tubabwire ko umutwe wa twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo watangaje ko wafashe mpiri abasirikare benshi barimo ab'iki gihugu cya RDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Umuvugizi wa twirwaneho Kamasa Ndakize Welcome tariki 30 Nyakanga 2025 yatangaje ko kuva mu ntangiriro za Werurwe ingabo za RDC n'iz'u Burundi zagabye ibitero bitandukanye mu bice bituwe n'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati ibi bitero byose byari bigambiriye ahatuye abanyamurenge byasubijwe inyuma n'ingabo zacu zashoboye gufata abateye benshi barimo abasirikare ba FRDC n'aba FDNB. Igihe nikigera rero bazerekanwa mu ruhame kandi n'ibyangombwa byabo byose bizatangazwa. Twirwaneho iherutse gutangaza ko hari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR batorejwe mu Burundi binjira muri RDC bagamije kugaba ibitero ku banyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo igisirikare cy'iki gihugu byahakanye aya makuru, twirwaneho yatangaje ko abarwanyi bari gutorezwa mu Burundi bagera ku bantu 20,000 kandi ko abamaze kwinjira muri RDC bagera ku 3,000. Ati ubwo bavaga mu Burundi buri wese yahawe amadolari y'abanyamerika 50, hanyuma banyura muri Ruvunji na Rubarika bashinga ibirindiro by'agateganyo mu misozi ya Uvira, ibinini bikajya biri muri Remera, cyangwa se ibinini ubwo ni ibirindiro binini bikajya muri Remera. Gusa leta y'u Burundi yahakanye ibivugwa na twirwaneho, ihamya ko ingabo zitorezwa mu Burundi ziba zigamije kurwanirira igihugu. Twirwaneho yibukije leta y'u Burundi n'iya RDC k'ibikorwa byo kugira uruhare cyangwa gushyigikira ubugizi bwa nabi binyuranyije na gahunda y'amahoro, gahunda z'amahoro zirimo iyateguwe na Katari, kandi ko bigize ibyaha by'intambara. Uyu mutwe ushamikiye ku ihuriro AFC M23, ntabwo ari AFC M23 ahubwo ni AFC, kuko na M23 iri kuri AFC ishamikiyeho, rero ni Alliance Fleuve Congo, watangaje ko uzakomeza kurinda abaturage cyangwa se kurinda ubutarambirwa umutekano w'abanyamurenge n'abaturanyi babo, rero unamagana ubugizi bwa nabi burimo kubakorerwa. Naho umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka tariki 30 Nyakanga yatangaje ko mbere yuko aya mahame ashyirwaho umukono, ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryohereje abasirikare benshi mu Burundi muri Ruvunji, Rukarika, Masango ndetse na Kihumba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka yasobanuye ko tariki 18 Nyakanga 2025 iri huriro ry'ingabo za leta ya RDC ryasenye inzu z'abaturage, risahura amatungo arenga 150 mu gace ka Kawera. Hoherezwa abasirikare benshi mu duce turimo Boko, Kabumbe ndetse na Mukwezi hagamijwe kugota Bijombo n'indi midugudu y'abanyamurenge. Tariki ya 21 Nyakanga 2025 rero hagabwe ibitero byinshi muri Kabohoro, Dengu ndetse na Buzeke muri Minembwe. Tariki 22 Nyakanga hagabwe ibitero byinshi muri Ruke no mu bice bihana imbibi muri teritwari ya Masisi. Tariki 23 Nyakanga hagabwe ibitero mu gace gatuwe cyane ka Bukununu muri Rubero. Umuvugizi wa M23 yasobanuye ko tariki ya 25 Nyakanga ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryagabye ibitero mu gace ka Ruke, rero gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ku munsi wakurikiyeho ritera muri Bitonge. Yagize ati tariki 29 Nyakanga hagabwe ibitero ku basivile muri Minyanja no mu bice bihana imbibi, harashwe ibisasu kwikamyo
ya Fuso muri Giseguro mu birometero 17 uvuye muri Kiwanja bitera impfu z'abaturage benshi. Kanyuka yatangaje ko mu gitondo cyo ku itariki 30 Nyakanga 2025 ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye ibitero mu gace gatuwe cyane ka Muheto muri Masisi, kandi ko ibitero byose bikomeje gutwara ubuzima bw'abantu. Yasobanuye ko AFC M23 ishaka gukemura ibibazo ifitanye na leta ya EDC binyuze mu biganiro bya politiki, ariko ko inafite inshingano yo kurinda abaturage ibitero bihungabanya umutekano wabo, igasenyera ikibi aho gituruka. Tugarutse ku makuru yo mu Burundi. Abagore babiri bo muri komini ya Nyanza mu gihugu cy'u Burundi basanzwe bapfuye nyuma yo kwirukankanwa nk'uko abatangabuhamya babitangaza n'imbonerakure eshatu zishinzwe gucunga ishyamba ririnzwe. Biravugwa ko izi mbonerakure zahunze kuwa kabiri itariki 29 Nyakanga 2025 nibwo imirambo ya Gorete Nishimwe na Janine Nyabenda yavumbuwe mu kibaya giherereye mu ishyamba karemano rya Rubungu mu mudugudu wa Nyamugari. Imirambo yabo yabonetse muri zone ya Gitega, komini ya Nyanza mu ntara ya Burunga mu majyepfo y'u Burundi, nk'uko iyi nkuru dukesha SOS Media Burundi ibivuga. Ubuhamya bwakusanyijwe mu miryango yabo kandi bwemejwe n'umuyobozi w'inzego z'ibanze. Abo bagore bombi bari baragiye kuwa mbere gushaka inkwi muri iryo shyamba. Niho bivugwa ko birukankanwe n'abashinzwe gucunga iryo shyamba. Rero nimbonerakure baza kunyerera bagwa ahantu bapfiriye. Abagore batatu nibo bagize uruhare mu gukurikirana abo bagore, Rike Ndikumana ndetse na Eric Ndayikeza na Jean Claude Hasharizimana. Bose uko ari batatu bamenyekanye nk'imbonerakure ishami ry'urubyiruko rw'ishaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, kandi bari mu bashinzwe kurinda amashyamba karemano y'akarere. Murabizi ko mu Burundi bafite ikibazo cyo kubura lisansi ndetse n'amazutu. Rero kuri uyu munsi byafashe indi ntera, ibiciro by'ingendo byikubye inshuro nka 50 ugendeye ku biciro byari bisanzweho leta yagennye. Rero ibi biraterwa ndetse bikanatuma habaho imyigaragambyo ikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero hamaze gutangwa itangazo ku bashoferi ndetse n'abatwara za moto. Ibyo ngibyo byose turabihuriza hamwe no kuba kuri ubu ngubu bamaze gucururuka, none bemeye gusubira mu kazi, ariko dore ibyo basabye leta ko igomba kwemera. Rero nyuma y'iyo nkuru tubafitiye indi nkuru nanone ivuga ko hari abasirikare benshi bamaze kurekurwa na M23. Si iyo nkuru gusa, tubafitiye indi nkuru ivuga ko FRDC yamaze kubuza abasirikare bayo kongera gutera M23 nk'uko byatangajwe kuri uyu munsi tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Duhereye kuri iyi nkuru y'u Burundi, abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu Burundi bahagaritse imyigaragambyo yo guhagarika akazi nyuma yaho baganiriye na Minisiteri ishinzwe ubucuruzi, ubwikorezi, inganda n'ubukerarugendo. Kuva tariki 27 Nyakanga 2025 bari bahagaritse imirimo bitewe n'amande leta yari ikomeje kubaca biturutse ku cyemezo cyafashwe cyo kuzamura ibiciro by'ingendo mu rwego rwo kwirinda kugwa mu bihombo. Abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange basobanuye ko byatangiye leta ibaca amande y'amafaranga y'amarundi 200,000 ikomeza izamura kugeza kuri miliyoni y'amarundi. Uwo munsi hari uwagize ati, muri iki gitondo twashyize abagenzi mu modoka. Rero ahakorerwa ubugenzuzi, ubuyobozi bwabajije amafaranga bishyuye, bavuga amarundi 10,000 kugera i Bubanza. Batitaye kumva impamvu cyangwa se ibisobanuro byacu, baduciye miliyoni 1. Bagaragaje ko impamvu bazamuye ibiciro by'ingendo ari uko leta yananiwe
kubashakira lisansi ndetse n'amazutu bakajya kuyishakira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo na Tanzania, aho ijerekani ya litiro 20 bayishyura amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 300 n'ibihumbi 350. Muri iyi minsi abagenzi bifite bafashe icyemezo cyo gutega moto, bemera kwishyura amafaranga menshi kandi bagatwarwa ari batatu kuri moto imwe, byaba ngombwa bakabajyana n'imizigo. Umugenzi ujya Gitega avuye Bujumbura yishyura amarundi arenga 70,000 kuri moto, ujya Bubanza akishyura 20,000, ujya Ngozi akishyura 45, abajya Kirundo na Muyinga bakishyura hagati y'amarundi 100 ndetse n'150. Umuyobozi w'umuryango Pasema uharanira uburenganzira bw'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko iki kibazo cy'ibura rya lisansi ndetse n'amazutu kuri za sitasiyo zitandukanye kidashobora kubura ingaruka zihagarika ubuzima bw'abatuye igihugu cy'u Burundi. Yagize ati kumara iminsi 3 cyangwa 7 kuri sitasiyo humye ntibyabura ingaruka. Leta igeze ku 30 by'amafaranga y'u Burundi. Ubu hari abaheze ruguru bataza mu mirimo kubera kubura ubatwara, aho n'ubonye ukumanukana usanga wishyuye 80 cyangwa 90 by'amarundi. Ndikumana yasabye leta y'u Burundi kutumiza lisansi n'amazutu mu mahanga kuko ariyo ntandaro y'izamurwa ry'ibiciro by'urugendo. Ati kubaca amande no kubahana mu gihe peteroli itaraboneka ntacyo bihindura ku myigaragambyo ndetse no ku mafaranga acibwa abagenda cyangwa se abatwarwa. Ku gicamunsi cyo kuri ubu wa 29 Nyakanga, ubuyobozi bw'iyi minisiteri bwahuye n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bemeranya ko imirimo ikomeza ariko ibiciro by'ingendo bigakomeza kuba hejuru. Umugenzi uva muri gare ya Bujumbura mu Ngagara ajya muri Gitega yishyura imodoka amarundi 25,000, mu gihe igiciro gisanzwe leta yari yaragennye ari amarundi 9,500, mu gihe ujya Ngozi yishyura 50,000. Ariko bitewe n'abagenzi bari bamaze kuba benshi muri gare ya Bujumbura, kuri ubu ngubu tariki 30 Nyakanga biracyagoranye ko imirimo igenda neza, hari abagenzi benshi batarabona uko batwarwa. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC cyabujije abasirikare bacyo kugaba ibitero ku birindiro by'ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu. Ubu butumwa bwa Telegram bwanditswe n'umuyobozi wa FARDC bumenyesha abasirikare ba RDC ko bagomba kubahiriza gahunda z'amahoro zikomeje. FARDC yamenyesheje aba basirikare ko umwanzi nabatera bagomba gusubizanya imbaraga nyinshi bagahangana nawe. Tariki 19 Nyakanga 2025 FARDC AFC 23 na leta ya RDC byashyize umukono ku mahame ngenderwaho agana ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Katari yabihurije mu biganiro. Mu ngingo ziri muri aya mahame harimo ko impande zombi zihagarika imirwano burundu, aho buri ruhande rugomba kuguma ku bice rugenzura ni habemo kugerageza gufata ibindi bice. Icyakoze aya mahame yagiye akomwa mu nkokora n'ibitero by'imitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya RDC ku birindiro bya AFC M23 byatumye muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Warikare hubura imirwano. Mu cyumweru gishize AFC M23 yambuye Wazalendo agace ka Murema, grupuma ya Nyamaboko ya mbere muri Masisi, nyuma yaho igabweho ibitero na Wazalendo muri Ruke ndetse na Katobotobo. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyaruguru yemeza ko guhera tariki 29 Nyakanga AFC 23 iri kongera abarwanyi mu gace ka Kateku muri grupuma ya Ikobo muri teritwari ya Warikare, mu gihe ishinja ingabo za leta gutegura intambara bundi bushyashya. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo riherutse kurekura abasirikare b'u Burundi ryafashe miri mu bihe bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi
batangiye kurwanya AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu Gushyingo 2023. Yashinjwe cyangwa se mutubarire hashingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare mu bice byo muri teritwari ya Masisi birimo Mushaki, Kirorirwe ndetse na Rukara. Hafatiwe abasirikare b'u Burundi barimo Premier Classe Terence Ndikumana, Adjudant Chef Nkurunziza Richard, Ndikumasabo Terence, Adjudant Ndikumana Felix na Nyandwi Christrome. Nyuma y'igihe gikabakaba imyaka 2 aba basirikare bafashwe, amakuru yemeza ko AFC M23 iherutse kurekura abarenga 20. Ubu ngubu bakaba bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare cya Muha i Bujumbura mbere y'uko basubizwa mu miryango yabo. Nubwo batarataha mu ngo zabo, bamwe muri abo basirikare basuwe n'imiryango yabo, aho rero bacumbikiwe mu kigo cya gisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye yari yarihakanye aba basirikare ubwo baganiraga n'abanyamakuru mu Gushyingo 2023, agaragaza ko AFC M23 yabise abo Burundi ishingiye ku kuba abarundi basa. Yasobanuye ko ahubwo ari abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara. Icyo gihe yagize ati, muzi ko tumaze kubona abo muri Red Tabara bari muri M23. Abarundi ntibasa. None se umuntu yambaye impuzankano akavuga ngo nafashe umurundi, wowe uri umurundi, uwo murundi mutava mu ntara imwe wamumenya gute? Iyo ni intambara yo kwica mu mutwe. Ubwo abasirikare bafashwe mpiri barekurwaga, itangazamakuru ibunagana muri Gicurasi 2024 basabye imiryango mpuzamahanga kubafasha gutaha kuko leta y'u Burundi yari yagerageje kubihakana.